Oke guys, lagi briefing guys. Lagi briefing guys. Onda-onda sedang dikasih arahan guys. Iya. Dikasih arahan oleh ondel bocil guys. Ya. Ini guys. Ya, wah, nih guys, nih guys. Mantap terus guys. Ya. Mantap terus guys. Mantap guys nih. Ini guys, walaupun cuaca sedang gerimis guys, tapi terus semangat guys, semangat ya. Gerimis guys. Angkat sama dia. Wah, begitu ya. Angkat pada begitu ya. Wah, angkat pada jatuh nih. Oh no. Kalau jatuh bertiga-tiga nih segini nih, bertiga nih. Wah, aja gini ya. Iya, aja begitu. Wah, ini. Berani dia begitu. Ya. Dibagi pelan-pelan. Iya. Oke. Yang lain. Ayo turun aja. Ayo, jepejing. Ayo, mulai dah. Jepejing. Aduh, ayo. Ayo guys, ini bersama ondel bocil guys, mantul. Guys, gerimis guys. Aduh, gerimis guys ini, kumaha ya guys. Asal sore gerimis guys. Aja umurnya juga. Duduk. Nanti dia ngangkatin bang dia. Iya. Bersama Nahla channel guys. Ondel Nahla guys. Kak, gerimis kan aja ke Abe aja. Gerimis masuk. Sana, hujanan gerimis. Pakai. Nah. Waduh guys, waduh. Oh guys, ini guys. Banyak sekali untuk ambil guys. Iya. Wah, lagi main apa nih? Oh, main cap lipat. Waduh, ayolah mulai lah guys. Piping ulang bawang kacang hijau jomplang jatuh satu. Ondel bocil yang kena guys. Ondel bocil yang kena guys. Jaga di sini. Jaga di sini. Iya. Ayo Ngumpet. Waduh guys. Ngumpet guys. Ya. Waduh guys. Main petak umpet guys. Iya. Belon. Waduh guys. Iya nih guys. Waduh guys. Iya, hitungnya apa 100? Nih guys. Ondel bocil lagi jaga guys. Main petak umpet guys. Kalau ini ondel bocil nih. Mana ya ondel-ondel yang lainnya? Mana nih? Nyarinya kemana nih? Biar tetep aja ya. Sini nih, Tom. Balik lagi jadi. Jadi balik lagi. Nanti ke sini ya, ke kandang ayam ya. Iya. Mana ya? Guys, kalau mereka ngumpet di situ. Iya. Nggak tahu dia guys. Ya, keluar. Hah? Enggak. Hujan guys. Ondel-ondelnya yang lain mana nih ngumpetnya ya? Mana sih ini yang ngumpetnya ini? Ah, itu.
Oh iya, pelan-pelan ya. Jangan kasih tahu dulu ya. Ini wah. Ada ondel ngumpet guys. Tenang ya. Ondel bocornya belum tahu. Iya. Waduh guys. Wah, ada ondel-ondel bareng. Iya. Waduh, ada ondel-ondel bareng. Wah, kabur. Takut guys. Ada ondel-ondel bareng guys. Ngeri guys. Op. Belum sama sini, weh. Aduh guys. Syutingnya seru guys. Ya guys. Ini behind the scene guys. Behind the scene ondel bocil guys. Guys. Ya. Action. Mas, ini mas. Kamu nggak tahu ceritanya. Iya. Sono. Gitu. Gara-gara salah sono lah. Gitu kan? Oke. 1, 2, 3. Dulu mas. Iya bener, tapi tar dulu. Agak lama. Jak, sini Jak. Nah, agak lama nyadarnya. Kalau udah belok, ntar lo. Lagi. Garuk. Agak. Nah, iya. Iya kan. Wah. Mana tuh? Wah. Ya. Aduh. Ya Allah. Tabrak lagi, guys. Tuh. Waduh itu dia guys. Oh no. Waduh guys. Kenapa dia kabur ya guys? Wah ada ondel-ondel guys. Wah ada ondel-ondel bareng. Waduh ngeri guys. Wah. Wah ampun guys. Ada ondel-ondel bareng. Wah. Iya. Ayo. Ayo guys, syuting guys. Ayo. Wah. Waduh guys, dimakan ondel bocil guys, barongsai guys. Aduh guys, apis guys. Waduh guys, kacau guys. Iya guys. Iya guys, betul guys. Iya. Iya guys, betul guys. Jangan lupa like dan subscribe guys. Iya guys. Iya guys. Aduh guys, jadi hujan nih guys. Kepalanya kapan baru terjadi guys. Iya. Betul dulu nih. Kepalanya miring guys. Aduh bahaya nih. Nah, kena pelanggaran nih guys. Iya. Iya guys ini. Waduh guys. Oke, tunggu keseruan Yang lainnya. Yoi, mantul nih guys. Mantul guys, mantul. Oke. Aduh guys, terima kasih guys. Ini abis syuting guys nih. Waduh. Jangan lupa guys ditonton guys di Ondel Bocil guys versi movie-nya guys. Ini kalau di Ondel Nehla nih guys nih cuman behind the scene guys. Ya namanya nebeng guys. Ya guys, terima kasih guys, ya. Terima kasih guys. Waduh guys, peralon mulu guys.